ndiko libuwa huko tebera mafhungo pano kha Belrand News one vachikwabalelwa nga Ropu wa Chikovele. Mbeva ziyathusana musi una chimo cha shishi. Aya ndi mawanu anga vorasaintsi ubva University ya Southern California. Vari tsedzuluso yavo yowana uri mbeva iyathusa imwe ngayo ine yakupfa vutungu uya nga vorasaintsi vudifari he vavuvona kha mbeva vufanana ha muthu musi vachithusana kha chimo cha shishi. Vorasaintsi vari vakhadi vavo vakhamadzwa nga zwe vatumbula zwone. Tsedzuluso yo kandiswa kha dzhenala ine yava ya science. Vasedzulusi vari zwipiḓa zwingi zwa Hawaii zwikhomboni ya unga kwamea nga miḓalo. Vari u piluwa ha mavu zwi ḓo vha hone u ṱavhanya u fhira zwe zwa vha zwo anganyelwa zwone. Izwi zwi amba uri hu tea u vha na u ḓilugisela u livhana na khombo ya miḓalo nga tshifhinga tshipfufhi. Vhasedzulusi vho shumisa data ya satellite ya u bva nga ṅwaha wa 2006 u swika ṅwaha wa 2024 ya zwiṱangadzime zwa Hawaii. Tsedzuluso yo kandiswa kha dzhenala ya Communications, Earth and Environment. Akho guma ngurali mafhungo pano kha Belrand News. Mango mafhungo ndi ane nda ḓo vhavhalela one tshifhingani tshiḓaho. Vhasi hango bvela phanḓa na u tevhelela kha zwileludzi zwo yaho ngo fhambana Spotify, Twitter khathihi na kha YouTube channel yashu. Mango mafhungo ndi ane nda ḓo vhavhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Nda Wangani ya swida kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hone vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.